la leo o manati. O le pe au le so. O topo toponga. Po o pa o so songa. O topo toponga po o pa o so songa e pa pe ngai ma oe. Ma o mai tato uma. A tato malanga ai le reo langa le tuhana. O le lau e tua ko tamale alu, pale ngai ia. E patoa uma o na papatiso ina Yesu. Pesa dato foi tawai a foi tawa titi mai ai lumo le mta u pula sa foi tawina le lupa. O le tawa le papatiso ina Yesu. E patoa uma lava o na papatiso ina Yesu. Patoa uma o na pauina Yesu mo le ngaluenga pita. O le asa uni atu e fai. O wa le sile winga o le papatisona. O le whauina, o le whaunga. Awa vai tātou te tā mau o le papatisonga, o le mangaloina o ngasala. Te ona tātou te siri lea e esi a ngasala Yesu. Whatoa uma o na whauina Yesu mo le ngā ruenga pita. O le asa uni atu ia e whai. Whatoa uma na tapale ifo o le nofo, ma ua whaare e papa. Ua whae le suafa. Ina ua matala le langi ai malele le li o le langi ma le nalo langi. O lo wata li I bele le nā. O te pia lava ia te ina. Ai usu I poroa ma satani. Ai usu I poroa ma satani. E whapena koi se ata sa tupu I le amatanga. O mea uma I le tala o le potoa. A whai tātou te toi hoki kua ni ke nate. O lo ta o toa. Ua maea o na tupu ese ina I le atua. O le malama ma le pourioni. Ua whaia le vani monino le whaingoa o le langi. Ua maea o na whaia o le ele matutu. Ua whaia le tani. O la au ese. E taitasi mafua mai o la tōwinga bao lai. Ua maea o na whaia o le la, e mala mai le au. A o le whetu ma masina mo le pō. O manu e te eso le whanua, o manu pene lei mai o le sabi. Ua maea ia me uma o na whai. Muri ane, ua whaia le tangata e a mea matausi mea o ia me uma. Hala le a pensi. Ua whaia a kamu ma ewa. Ua tōna palapala malo. Ua malele fo I le langi. Ia o rua luia. Ma ia o rua uruola. Ai whaatapa ane fo. Masaka. Ola kasi. Ola hai ata wino o le whaia satani o le. Ola sona pa moi. Ole tani. E kasi lava le pa moi bawa rungo o satani. Ina ia kama mai ese ina mai le tangata mai le tua. Na wa ama pai e ia o na pai le na mea. O le mauti noa ko le o le yosi o le tangata. Loko lapa. There is only one purpose in the devil's effort, and that is to keep us from God in any way he can, thereby guaranteeing our destruction. E tolu ni pa auto soka sa toko ina ai. Ma pa oso ina ai Yesu. O pa o songa mo mua o pa o songa ina ia ni lewinga Yesu ma ia be o ia reto. Le ta to ko ta wai ko mai. A pai o alo. Ta ia ni ma anai de ia be ma. The first temptation was for Jesus to turn stone into bread. The faso sama na lua. O malo umole na lolani.
E ave ma Yesu pe afa ye rifu asu Yesu. The second was all the kingdoms of the world given to Jesus. If Jesus will simply bow to Satan. But my footway. Fine. Amata maya necipito vale se tal necipito. E afatu mama oive. Pau wale mea. Tau papel. Wish for my love. Ore pa so songa muli. Ore oso mai na lo le balu. E pa mauni ai o Yesu la ole alo le tua. The third was for Jesus to throw himself down from the pinnacle of the temple in order to easily declare and to prove that he is the Son of God. Wa'ave Yesu le tumutumu le malu. Ufo ya satani ba'ai. Afai o oe o le alo le tua tani tonu mai. Ele tu lako ai oe le tua. Oso le. Wai mauti no ha o poloai o ia na ane la to te sapa sapai i ate oe. Ele tu ia o ai se. E ma pai o no foi atu. Ele vale a satani le karisia. Ele ia foi satani e pagota. Ele ia se maunu. Satan will never go fishing without a bait. E ala no foi atu papel. Wa ala ta to yoni tu ai pa so soka ye. Ole ai vai ai fa so soka ye tonu sa pingi ye satani Yesu. Wa fia mai to tonu na tu ro le tanata so. Fa so soka ye tonu. Olo fia mai na tu ro le tanata o. Ai lo le satani na. Paso songa momua. Mai satani. Peta raya tu maana. Afai o olo le alo le tua peta raya tu maana. Ina ia liu areto. E fai no indale. Te paso songa le. O paso songa tu tupu mai. Ina no ta inga fai ba vale o le pau. Não ta inga fai ba vale o le tino. Não ta inga fai ba vale o le ano. O le takati. The lust of the flesh. Lust of the flesh. E au pia patasi ai, ma le mana o tele, le masa o salo, le malie. E to tonu o le tangata mera. A pei te sila sila le fai kue rua. O le luka fai mai. Muli yane. Ua fia tau maka ai lea o ia. He was hungry. He was hungry. Asa vai tau le tau ai fase furu waso. Ele tau mapa Yesu be ai se beatas. Afai o oe lea. Le kare shia. Afai o ahu lea. Pamatola alturanga o iai oe maa uleta. Pamatola alturanga o iai oe maa. Perana papel tau lea. Jesus ate nothing for 40 days. But why not the lay lava takali le tulaga ko ya Yesu ile timilea. La mo fa male tu spaya. Wa fia tau papa. O ia. Masalo ana tawa. Aton ko matwa vai le tito. Watu le balosi. Fa fe ngai mama isi. Aton ko wa mali iwe yais. Pela fa yo no balosi mo balosi le fase fu waso. E o no ma se tamafa. Ole winga lea o na ta inga fai fa fali o le fa. Lust of the flesh. A wild monkey noa ana o oe well ana ta ua e le a toa se fase fu waso. Amen. E tele a ina ta tu dalo fa o so. Ma mana onga. E fa ma dia ina ai. O tati. O talo. Api ai lo ai.
Wa taimia. Ua fia maua se masa. Ole mea sata mo fai satani ya Yesu me. Sata mo fai satani ina Yesu sofa ina Yesu. Awa sa ya manu malo ai fo mua. No ale leia satani sa manu malo ile fa sofa le mua. Ifea. Tu sala na tala le fa ya Yesu ya Yesu I male tala le sa fa ya Eva. Ile fe me na tuai. Baya Eva Emonia Ola umore patoanga Emo payo no wa ai Banga nale la aula le Esa ona ruwa ai Emo Eva Ule ma uwe na Banga na la aula le But my satani, hello fight. Eva, was she not fear the lay that two? All I saw it was I the fool la a fukula or matter. Therefore, for Lua, a pay only a two. No, Taina, fight for Valley. Tell him, Masani. Tell me, I. Ole manu malo muala na satani. Yesu we. Ona ole alo le tua fa ngalo mana. Fa ngalo mana Yesu. Le na wa ti ai. E ya sta mai ko fa di na ye ko. E ya sta ko fa di ma ko ga ye ko. Yesu. Si le ai ya se be. E fa rongo me uma ya te oe. Ai ye lima. Eliu areto. Yesu vai via ai. Via ai Yesu. Sabe Yesu. Pecado Yesu. Bem na tato ko tau da to no. O lo ota opto vai fo tabi dia satani Yesu. Amai mai for no ngari so ra e na toi la lo ai. Amai mai ya eva sa toi la lo ai mai le fe mi tu ai. Leo watu itamtawa ai Yesu le fe mi ko. Ele na lea ai. E ona ai. Wa fionga uma e pa mai mai le fo ya tua so ki dalo tsanga 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 ni kwa ai fa ai na Yesu tsala so tsina na kasi aso so maro na rua Ema pai ona fa upuinga. Ole manda au ia mangwa inda se mea malefide mu. Ole fa so na fujele. E tupu ya ikato uma. Gaining without pain. Gaining something without pain. Mangwa se mea malefide mu. Taking the shortcut to kinship. Taking the shortcut to kinship. Ole wile awala kwa le fufu. A time le fa ainda. The second temptation deals with achieving power by taking shortcuts. Yesu. Ai duro vera. Pai por si la por no langi Yesu. Não o papel né? Não o papel né? Então ele não o que vai, lá para o mundo na papel. Abaixo uma bagoi. Batu. Calo fai. O final. So é o pé. Mas aí não faz ainda. É o nome da tiga ainda. Se não viu ele leva Jesus de caricia. Ele não vê. Ele faz no fim. Ole la lo lagi fo ye le fai mo fi. Olo sa tau ko na, olo sa tau. Takele mawarina le lagi.
fai tā te fia ola, le mungu e kasi. Sila pia le Yesu. O le ngā kuen ngai whātanata. E se ina ai oe. O le kara le lei e tu rapo ina ai oe. E ino sia ina ai oe. O le ngā kuen ngai tina. E te pia ai ma e mate la ina ai. E te matima ai. O le lei a Yesu me mele whatali mai. Mo ia. I le ngā kuen leo le ngā su iai. He knows what's ahead, what's lying ahead for him. Rejection, persecution, loneliness, humiliation, agony, desolation of being cut off from his Father on the cross. Oi que eu sou lá, tinha. Ai loa le Yesu. Ale oso ile awala lea ele hiku foki ile nofo ali. Olo patali. Fe aule na mo oe mau. Fe ya mtaro mo tatu foi o satoro. O wala alo satoro. Wa ele amor satoro. Tene hiku nofo ali ile kanisi. Tene hiku e whaao so ina lava ta ua e pei o le nā tua leo tine. A wala pupu, a wala whengo pi. O le lalo lani le nai le yaso. Le pole nā reina, pape an hau ia ewa. Ai le pole la au. Koe mai e le ngata. A e ai ai. E pupula o mata. E fai poi oe mātua. E fia atua. E fia atua. E iai e o kātou tāra ina. E iai lewa nue fai e oe mātua, fai e mātua. Se se. Tatsi a le tua, na le tua, le langi male le langi. A le mea le nā, na pape ai o na ngau e wha. Up my two. There I am looking at Ina, that's what was two. When I said with counterfeit God, it is Chile. Also, some of the movie. The more to for you, but the thing also, no. Ai no ina ole, so mai tupu mai no nasa sabe. O no nasa sabe. Fa o nasa sei o manos. Foi mai atata. A fai o oi. O le alo le tua, if you are the son of God. Foi mai tala. Ele i umbia ona matala le langi. Fa malala le langi o lo watali pele. Ai vai mais atani. A fai o oe. Yesu. E mo ina me. A fai oe. Ta wala Yesu e ma fai ai ona e mauti no mai ro. O oe la ro le tua. Oso lo. Few weeks earlier, God declared, "This is my son, whom I love, with whom I am well pleased." Leo sabi Satan yung tubo le masalo with a lot of things. Fai mai lava le tua o unalo fai Yesu. Fai ole na Yesu. Ai un no name. Ai Yesu, ai un no name. Yesu e kasi ala la wala. E va ai pe mo ile na dia. Yesu.
o so la velo na o pe ta lai atu ai maana e ia riwa retu nada pa ele ia se kama tala pa ia e money e sa ona ko wa anga instill doubt in your heart, in my heart. Tule masalo yo taloto. Ina wenga na satan. Legalisia. Rukula sa ko ya ko bodu sa ko mo sa to ino legalisia. Ele alu satan e fa mota ya loa masemaun. God, Satan will not go fishing without a bait. Ele anu Satan e fa mota ya loa masemaun. O fa so yeto. Awala yeto. E tau ma fai e Satan e ba bai oi. Ba bai tarua. Mai le matanga male. E ala mai mana o mana no taina tu tupu yo kaloto e ala fa se no lo fatto tua ma lo fatto tua ina yo tata lia ina me fai mo fi pata si ai mole tu ino le masalo to tono lo bo a pepe ona tato malu le masalo Tato tato pati. A pepe o tato ma. Yesu ana na paia upo le tua. Pai tau ya suma. Tau ya suma. Ma pa pau ya tua ya suma. Tau ya suma. Tu li vai ya tua ya suma. Ona ni mande. Ona. Ele va pe o ya tu te balu moi pa so soma. Le ai ne ka de sia. Tato uma. Tato uma. E vou te mi. E pa o so foi na. O eu também quero. Viste ne salva de muito no rua. Daí a o eu foi que não. Tá? Ele primeiro que vai a meio que foi a gente. Não é para treinar o cachorro. Aí só prefere o cachorro mal ele um por a tua. Já não é para ir. Mas puxa já não. Precisa ele. Amém. Amém. E ele malanda ele masina ele cachorro. Já ele louco para ele daí ele. Mas se por quadra uma. Não faz malanda mais. E aí ele louco ele. Tatu sauni, por pamentuma, que a luz de aqui, por pamentuma é para mas natural, ter roupa para a galera e olhar como olha mais, mas tá tudo. Aí tá o show ainda tá malana, filho dele foi masina, já sabe, sou tua, como isso. O final não é isso, e quando lá vai cá com ele, se a lenda e o não vai. Olha ali na área. E vai vir na área para ele estar aqui.